World Soil Day was also observed at ICAR Manipur Center, Lamphel today. Speaking on the occasion, Professor K.S.H. Lal Bihari of Department of Life Sciences Botany, Manipur University, revealed that plans are underway to produce soil from Loktak Lake's Fumdis and distribute it free of cost to the farmers in Manipur. ICAR Research Complex for NEH Region Manipur Center and ICAR Krishi Vigyan Kendra Imphal jointly organized the event. Imphal West Jilla Parishad Chairperson Laisram Bobby and ICAR Manipur Center Regional Head Dr. C.H. Bashuda attended the event among others. Expressing concern over the excessive use of chemical fertilizers, Professor Lal Bihari said, such practices are degrading soil fertility and posing serious health risks. He noted that Manipur's soil is naturally rich and unique, and improving its quality further could significantly boost agricultural productivity. Manipur की ख्वाइदगी मिक्सेल ओइरिबा खोइदो ओइरिबा लोकताक से मया नोंसु खंगनै लोकताक दा लेबिसे nga खतनि उरिसे दे के उदे अदु nga से खवाइ फाबा कया फाबा से लेनर ले अदु लोकताक से लेरिबा फुंदी मयाम से मतम जान फम जान सिनरगदी nga दगी ताले पैसा दगी सुरक्षा फुंदी दगी ताबे सी मतान दा इन खति कुना लेनरगा हंदक सी प्रोजेक्ट मा थाजन बदा जे रुपा करोड़ मरी दगी करोड़ हु मखाई मरी से एप्रूव तो गे मिनिस्ट्री ना लोकताक के फुंदी से मणिपुर की पोथोखरा साबा लबुक्ता मसाई पोथोखरे लबुक्ता थादाबा मसी लेइबगी दरकार तादे फ्री ऑफ कॉस्ट दे येगे दोइनि येला कांदा लौ परिये मदा नगर लौ संगम मदा खरा हापीरगा नगर लौफम मदा फाइदु मदा हापीरगा चाहि मतन येंगियु जांग येंगियु अदि पोथोख से कमाई लाके है अदुम खंगनी कया खेनागे है